हामबाय पयलानो प्रथमा थंनाय दङ दिनै आं प्रथमा थंनाय दंनि बिसिंथि लुकुरकनि थानि একটা साराय एकेबा क्लारिफिकेशन होननानै बागै मा फैखे तान बागै दिनाव जतन साइमानो थानाय 17 जुन थानाय 17 तारिखआव चिनी राजखान्थि साबजुनालनि चेयारपारसन बरम गोनां राधामाला देबबर्मा बो बीजेपी जॉइन फैखे बीजेपी जॉइन खाई बो आनी साका खाई आन साका गोबांमा इलिगेशन तुखा ते इलिगेशन तुबन लगे लगे बो कायनि के थमताई बो खुनुका कारण तिनी आबरकना आं बेबा लोगोरकनो सराय के सानान बागा दिनै नं बुसखांगो मा फैखे 29 जुननि बिसिंगो खबजा दुइटा साबजुन कायसांका मास मारा ते कायसांका राजखान्थि थांनाय 17 तारिखआव बरम गोनां जुग कक बाय सामाखना गांबिनि बो पार्टी याकारमानि लगे लगे बिनि पोस्ट ओरिजिन फैगानै आं ताबो बफिया बा माइयाखौ बिनि पोस्ट चेयारपारसन पोस्ट रिजाइन फैमानि रिटेन ताबो बन माइयाखौ बानि साकाव जे हामिया साका आबनो दिने आं सराय साइके नन बुसखांगो सामान 29 जुन कन्ट्री 1.5 बोसोरहाय निसले गोबां रानिं दङ पहिलाव हमगाके 29 जुन अब नर्थ बाय दंमानि अब जतन साइमान न अब इंग्लिश अब सेपारेट होय 29 जुन न आलादा खाय तुबै फैमान इनके जेफोरखौ 29 जुन खाजाका आपन जिबिन आं 29 जुन चेयारमेन हिसाबै आं दाउ सामखाय दङ 1.5 बोसोर लायखा टिटिएडि सीईओ रां रहरिया स्टेट गभर्नमेंट अब जतन साइमान रां माननानै बागै थानाय सालबो महाराज गभर्नर मालायनानै बागै बिनि गभर्नमेंटनि रिसाइडेंट ऑफिस नि गेट बुसखांगा आसुगै फानो दर्शन दरना मा खालायगा आबनि लो किसाते जरारिहा आबो बिनि पीएनि होइतिसि रांबो पेंडिंग दंखा आबो पासिंग यानै जाय हो आबो तो थांखा मेन को किका हाय चिनि 29 जुन आं चेयरमैन उंमानि ओरे जे स्कीम आनरो फायो आबो ऑफिस नि कायसा प्रोसीड्यूर तो ओ ऑफिस नि प्रोसीड्यूर नो मेंटेन खाइनो दुइटा साबजुन नो आं जेकुनि स्कीम फायगा गांकाय रंदि रिगनाय बागना फादांखा तै खुदुं बागना फादांखा स्पोर्ट्स नि दङ गोबां मा मानि फायनो बागना फादांखा फिशारिज नि आबाद जानाय फादांखा किसा चिकन चिकन जे फाइ दंमानि आबरो बेबादनो जेडीसी मीटिंग दाखुगै इंक्लूडिंग चिनि दुइजना दुइ साबजुन निसिया मेन चेयारपारसन दंबो रुननो रिहिं जागो के बरकनो और बरकनो तुइनो जों मीटिंग खायो तै और जे जेडीसी मीटिंग को जे डिसीजन दा जागो जेडीसी जे डिसीजन दाव आबनो फाइनल नेगोशिएट और सामनो खाइ जागो फियाबा आं नुखा थानाय सालो बरम गोनां जुग आनि साकाव जे एलिगेशन तुखा बिनोर स्कीम रहैया बिनि और जवाब नाय फायो जनगण रखाय केबल लुगु रखै बजे कम कारि दंमानि आबो बसुक जरादे स्कीम बो माइयां दंखा आबो क्लियर कि साया न साइमानो तै तामनो माइयां तका माइयां तका के तुमुनो बां बाय सालायगा के आं चाइदो नेको बो स्कीम सान आनरो दंखा के आं रिहु मानो गरि हिंगा के जों हेडक्वार्टर नि थानि सानैबो बनो सल्यूशन खाइमानो बि आं बाय अहाय मुंसाबो तक सालायबाबो गरि माइयानि सिमिसिबो रिजल्ट फुलुक दङ तिब्रामन हाया करमानि आरो इलिगेशन खुनु गय दखा जों साइमानो जेकुनो पाब्लिक रो खाय केबल लोगो रो प्रॉब्लम्स इन थांखाय साबजुनानो पहिला फाइग्राव आबोका ऑफिस नि कायसा प्रोसीड्यूर फियाबा गोबां समय गोबां जराना आं लुगु आं ऑफिसआव फाइगांखाय साबजुनालो जे लोगो रो मालायना फायो चेयरमैन जुग माबाय ऑफिस गरि नि बागै आनो मैक्सिमम टाइम नो
lukurong adaro cuba susan pai hingga ang sawapun sabtu nalo tangdi chairman remalai ko khande hingga bo saw chairman thaiya aba hai 6 minute time no umui tum hingga apu ang chairman jumon sama dong office of thaidi nung kaham phe office of thaiya hangka ke lukurok ni je junjal tongmara abo properly borok no ri mangla nei borok ko yakung saw gari gere ang thaimaya aba hai kale purai ang je purko junal chairman ka apron chimine poni o kok nang khanai pega ang office of phaidi phaiya ke ba meeting of phaidi ke phaimeya gari guru phaimeya aba heda bangma ano problems kunuk tong jai no babu to je sapanong ka kok nga ke jon bonno bo je tabu jobab rimaya hin tong mani o scheme ni upora nung jon bonno jobab rimaya heba je phaima to bebak no rin tung kaisa pana junal narok mani gre bodiri sai tomani sakawo junal narok jago jung saime ai sei nei pia bo scheme bo saya saga hangka ang submit khaine nung maya tong hangka proman khaidi bo bono maya ang jorani bisingai ba ang nai nei nung tamno maya bo falso maya tong ka abo tulung to office ni jayang tong ka abo bang nai nei man pia bo hai kok thairo kuno saman gre ano kare ko aro koyekjona no bo reason kuno ka bo BJP thamani o karane sthano hnai ang okok sana musungu bo bini overflowing bo bono interview na purbo bo saman tongo ang nukha bo saw tini kaisa pano jonogonno riui maya awon bagai sang thango tabu rinani bagai nitho jonogonno rinani thangka kaisa office ni je kuno phana ekta systematic tung o systematic no wrong phangka se nung jotono no riui mannai hai angka ke riui maya botini sai to jonogonna angrenai TTAT siwo rang kri saiman to bo kaham khai ang okok sanamu sungu tini state government berang properly nomor jagia abun bagai development jeng kaham ke khaimaya abu to bar no sai tongo authority ko hingga o jagawo jonogon jagri amui সরকার রাং হকাকে যত জনগণ no satisfaction khaimano borom juk simia যত no satisfaction khaimano suno development fund siria hangka chung angle tamno naiba borom genang jugno je tombane ang jotono riu engke kaisa ko ang khato bo bahaya prisemani bukulobo bin kaisa karon ang khaka bani kubang karon tongna awani bisingai kaisa no bono rangganaro niche kaham ni taibo offer khai tongkhana abun bagai bo samabu tongo tabu ranggananga thangka kai ang aya ni bisinti jonogodogna satisfaction khainani ang sai tokne ni ko saman je phaji rangkuwa bo aya no khabrumui bo thangka chungmo boidong chini titi 29 juni বয়স একদম কম তিনি সাবজনাল রাজধানীতে বয়স হয়তো বেশি বিনি মিয়া আনি মিয়া তো নাই কাকে তিনি অ্যাচিভমেন্ট নাই নাই আং যেপুরন তিনি 29 জুন ni চেয়ারম্যান হিসাবে আং খাইকা আনি অ্যাচিভমেন্ট বিনি অ্যাচিভমেন্ট no কতমা তুনে কোন নাই নাই কম্পেয়ার খাই সাবনি বেশি অ্যাক্টিভিটি দম আবনো নক নাই মানো আবু সিমিয়া আং তাই কেসা সানামো জুম লুকুরক নবো খরচাসিনি সাবজনাল চেয়ারপারসন খেগৈ থাকা नै जों खेगनानि कगिया तावनि बागै दिगांगे महाराजनि बिसिंगै जों दिब्रासानो फियबनाय होननाय आगिनो कसमसाखा समायदांखा जों समायनि बिसिंगै महाराजनि बिसिंगैनो जों चिनि दिब्रासानो थिनांगो फियबै माननाय होननाय जतनो खागावै पांजिबै दंदि आबाहायकेनो केउ खाबायनानि कगिया बतिनि फरकसा hoi bini kubangma problems phana tongmana ang asu kutuk thangya bini personal life to te ang asu sanan thangya bini kubangma ang thanaka
bini livestock kubangma problems tongo aboni bagoi bo thangoi man khana ne thakago phiaba bo obahai mani belai saya lokoni bskango belai saya bo asomsa obahai ga yapri katal senani thikya tamni bage hingaki bo over phone ko sai tongo tei media rok ni bisinge ko live ko samane khana ka je oila ni sibi bo maharashtra ni loge tongo tei dabu phai maharashtra ni loge grikha abo maharashtra ni thani ko naka sanka hai kana ang abon sanam sungbo lokurok nai norok nai di borom ganang ju cia person ni bagai chini maharashtra no khaya tonga tam khaya tonga sung kisate jora ukhile nei ke seiman bini serai rok free of cost kurunga ni baglo maharashtra ko biman abono kare ko even bini nogo phai ko maharashtra mono suba suri pike je jago maharashtra ni bo sana thangkan kai khasuksa tongmani maharashtra be sini jate jotton selain ka chini borom gana job chairperson tini maharashtra obhai ke mukti thiklai kalang thamani abo belai jonagon thani chini luguro ni thani chaya kalayo chini diprasani je birman no ka phiokna ni bi saman jaga bini abo belai ke chaya kalayo ne thako hambai nongi sumung tong ka kai sumui man sumung bokokjak radamala de borma bo je onopuri district ni je subjonal দুইটা তোমার সেন্টার মাস মারাবাই রাজধানী বো সেন্টার ni subjon তোমার বসে bo rajasthan sabjon ni chairperson tong tekai sumung hage norni kuni form ni kajaro understanding ke ba samuro phake ange je bo স্কিম রক মায়া ni je kok sile tomon ini ni sakau je allocation tui tomani abo norok ni je kono asek 1.5 বছর হাইলাই থাকা তা abo norok ni খরম ni kono samuro phake ke kono understanding hage kok sale muro pre dor kasabo kok sale mu tongo understanding bu tongo je kono scheme phaka angka kai government ni ke sarno te kaisa sungmung boto je kobangma nini poro haike ba inong ne constituency ni MDC ni upor bo kok tisaka enka obisingo je borok bai ba bo bai nong bai kono felaimong ba kono personal babe kono walaimong sulaimong ama hairok da tong aboni bising tede ba om hairok kok sana na personal felaimong obhai kono kurui ba kok salaya obhai kono kurui jung kok salai tongo te MDC chini bemsara kososara ni borang gana jung bobai bo kok salayo chini borang gana ju radamala bai jung kok salayo jung khorok tam understanding no tongo bo asamsa bahai ke budia tamo budia thanga abo anong bo share thailang liya abora kan saimiya are bising te antai ke kok sanak le no kok sanak bo thanga tingo bo tirpra motha ya ka hai ke ba bini sabjonal chairperson ni siar yakar karne je sai tongmani abo kaisa karanung na ne wan subu salkasa sekang sini IDATC central legasia market option khai pe abo joton saimano toto junno no khai ke market option inke abo market option ni rang je man mani bono ribai ding ne ana saman ko inke ang saka bai office kaisa procedure to office ni abo no maintain sai simathon market option khaimani rang abo IDATC government ni rang abo no sung headquarter ma rabo और ang no no bahai ke ri man nei ba ang saka on ar no ri mai abo chini protocol hai ke ba systematic ko kri ni saka oi to abo joli jaga khana ani bole allegation khai tong na bo और ang no mai an no बताबो নাই di और ang no ki government ni rang no ki একটা public no ri na ni ga tai an office ni abo to mai ang khakai rabon khakai khana wana allegation dikhai tong na na sakni dofano phiokna bagai chobak lai thangnai thia saknai smai chaja hage smai tangjak bokhogjak radamala hage tini tamni bagai ati bramotha jak hage ti bramotha je reason bani normally official written resignation letter abo ta koila saka written bini resignation copy taw maya ko bo party ni push ni resignation bikha kya ba bini chairperson je push kamani rajasthan ni sabjoni abo written taw bangmaya